Mbahaye ikaze aho muri hose, abari mu ntara eshanu zigize urw'imisozi igihumbi ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu Afurika yose ndetse no hakurya y'amazi magari muri Scotland, muri Venezuela, Bangladesh, Mogadishu, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari Finland, mu Butaliyane, abari muri Japan, abari muri Chicago ndetse n'abari mu mpande zose zigize iyi si dutuye. Ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana mwese kandi mwese mukomeje gukurikirana The Next TV. Ese waba warakoze subscribe ukimara gufungura iyi channel? Reba handitse ijambo subscribe kandeho kugira ngo tukimara gushyira inkuru ujye uba uwa mbere mu kwibona. Abari ku meza muri kurya bon appetit, kandi n'abatarabibona namwe mu kanya birabageraho. Ndababwiye ngo mwihangane. Ni umwari umwaza umwanda wuje ubwiza bwuje ubwema bwimakaza urukundo ku isi hose, uwo nta wundi ni Miss Rwanda. Ese Miss Rwanda ni iki? Kubera iki Miss Rwanda abaho? Ese Miss Rwanda amaze iki? Ese Miss Rwanda yatangiye ryari? Tugiye kukugezaho urutonde rw'aba Miss bose babayeho kuva Miss Rwanda yatangira, aba Miss babashije kugera ku ntego z'ibyo bagomba gukora ndetse nabo byananiye. Niturangiza turakugezaho urutonde rw'abakobwa batanu babashije kwamamara muri iri rushanwa, bakaba ibyamamare ndetse bakaba bakiri mu mitima ya benshi kugeza na n'ubu ngubu, kandi mu by'ukuri batarigeze batwara ino kamba rya Miss Rwanda. Ngendi Aphrodis Janchil nguhaye ikaze. Ba Nyampinga b'u Rwanda babayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza ubu ngubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Naho mu guhitamo ukwiriye ahanini hagenderwa ku bwiza bw'inyuma, ubuhanga, umuco ndetse n'uburyo abahatana basubiza ibibazo babazwa n'akanama nkemurampaka. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bigira amarushanwa y'ubwiza, aho umukobwa urushije abandi yambikwa ikamba ndetse akanahabwa izina rya Miss w'icyo gihugu. Aya marushanwa y'ubwiza amateka avuga ko yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itanu na kane, niho hateguwe irushanwa ryenda gusa nk'ay'iki gihe, rikaba ryarabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagiye hakomeza gukorwa amarushanwa y'ubwiza atandukanye, gusa abategura bakibanda cyane ku bwiza n'indangagaciro z'abenegihugu bitewe n'aho ribera. Ese ushobora kwibaza ngo Nyampinga cyangwa Miss y'igihugu aba afite izi nshingano? Kuki bamutora? Ese abaje gukora iki? Nyampinga w'igihugu aba afite inshingano zo guhagararira no kugera ijwi aho abakobwa bagenzi be baba batabasha kugera, guhagararira igihugu mu marushanwa y'ubwiza ndetse no gufata iya mbere mu gufatanya na bagenzi be kubaka no guteza imbere igihugu. Gutora Nyampinga bwa mbere, ese byaba byatangiye ryari? Gutora Nyampinga bwa mbere mu Rwanda byabaye mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, gusa ntibyagenze neza kuko ba Nyampinga batahawe ibyo bari basezeranyijwe. Naho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, hari hashize amezi makeya cyane, nibwo umukobwa wa mbere yabaye Miss Rwanda. Uyu nta wundi niwo bita Uwera Delila, yabaye Nyampinga w'u Rwanda. Bikaba byari ibirori bikomeye cyane biyobowe na MC Lion Imanzi ndetse bikaba byaracaga kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryongeye kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda, ubwo ikamba ryegukanarwa na Bahati Grace. Mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ryegukanwa na Kayibanda Mutesi Aurore. Mu bihumbi bibiri na cumi na kane ryegukanwa na Akiwacu Colombe. Naho mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ritwara Kundwa Doriane. Muri bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ritwarwa na Mutesi Jolly. Naho muri bibiri na cumi na karindwi ryegukanwa na Iradukunda Elisa. Muri bibiri na cumi n'umunani ryegukanwa na Iradukunda Liliane. Muri bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ryegukanwa na Nimwiza Megan. Naho mu bihumbi bibiri na makumyabiri ikamba rya Miss Rwanda rikaba ryaratwawe na Ishimwe Naomi. Naho mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ritwarwa na Ingabire Grace. Naho mu ntango z'iki kiganiro twababwiye ko tubagezaho abakobwa batanu bamamariye muri Miss Rwanda, amazina yabo akaba akiri mu mitwe ya benshi kandi nta kamba batwaye. Aba bakobwa bakomeje kuguma mu mitwe ya benshi aho bari hose kugeza n'iki gihe. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa witwa Teta Sandra. Uyu mukobwa wabaye igisonga cya kabiri cya Nyampinga w'icyahoze ari SFB 2011.
ndetse akanitabira amarushanwa ya Miss Rwanda 2012. Ku mwanya wa kane turahasanga umukobwa mwiza cyane Umuhoza Sharifa. Uyu mukobwa yagaragaye anamenyekanira cyane muri Miss Rwanda ya 2016 nk'umukobwa wari uhagarariye intara y'Amajyaruguru. Ukuntu yari ashyigikiwe n'ubuyobozi bw'intara bwashyizemo imbaraga ngo ashyigikirwe bikomeye, byatumye yamamara. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga Uwase Vanessa Raissa. Iri zina ryamamaye bikomeye ubwo uyu mukobwa yatangiraga amarushanwa ya Miss Rwanda 2015. Uyu mukobwa warishoje abaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2015 yatangiye kugarukwaho akiri mu irushanwa, dore ko hari inkuru z'uko yirukanwe ku kazi ubwo yari akimara kuba igisonga. Uyu mukobwa ni umwe mu batarorohewe n'itangazamakuru, dore ko ubwo yinjiraga mu rukundo na Olivis, umusore wo muri Active, nabwo ryamwanditseho akavugwaho inkuru zitari nkeya. Naho ku mwanya wa kabiri turahasanga umukobwa witwa Mwiseneza Josiane. Uyu mukobwa irushanwa rigitangira rya Miss Rwanda 2019 byatangiye atavugwaho rumwe n'abantu benshi, bakajya bamuvugaho inkuru zitari nziza yuko yinjiye mu irushanwa atarakwiriye kuba Miss Rwanda. Ariko uko irushanwa ryagendaga rizamuka, uyu mukobwa byaje kurangira abaye icyamamare. Babandi batamukundaga birangira bamukunze, imitima ya benshi igenda imugarukaho, biza kurangira abaye Miss Popularity. Ni umukobwa wamamaye muri irushanwa kuko iyo yageraga mu muhanda ari nko mu modoka, imodoka zose zarahagaraga, abantu bakava ku kazi bakamuruhurira bakaza kureba uyu mukobwa hirya no hino, aho yagiye abasha kuba yagera mu ntara zose zigize iki gihugu. Aho ku mwanya wa mbere umukobwa wamamaye muri Miss Rwanda turahasanga umukobwa witwa Keza Bagwire Joanna. Izina Keza Bagwire Joanna si izina uwo ari we wese yapfa kurenza ingohi. Ni umukobwa wagarutsweho cyane mu itangazamakuru, ariko bikaza kuba akarusho kubera benshi bamugarukagaho bavuga ibijyanye n'uburanga bwe. Bamwe bahamya ko ari umwe mu bakobwa beza u Rwanda rufite, kandi uyu mukobwa witabiriye Miss Rwanda 2015 ntiyahiriwe kuko yatashye agizwe Nyampinga w'umuco. Njye wabagezagaho iyi nkuru ndi Aphrodis Gentil, nkubwira gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bindi bikurikira. Mwifurije kugira akazi keza, mwifurije kugira amahirwe hose. Ciao ciao, naho ubutaha.